Oboroso bw'umugusi. Mwanchumuriria Wensoko TV, karibu sana. Nigora sechinga kia semesema ya kuru Wensoko chinsa isato asobotko boiga bwagatano na rimo mutinyokano mwaka bw'ichiri bubere mirongo bere na isano ne monche nkuru kwa Clinton ndigi karanso ko benento kurbono wika omwerio turanyora senchiro yuboikrano ayiga negatia tukwariga ndrete botko bwa akimotokoni kagitu chagutu na tuchakana na motokana none madrasio kayukura bana ya mateguru ase kenyoro kia Nyankongo he county ya Kisii mbirere maiga yogo sambiro nyomba na abantu batamanyiri biometric ye ekwete bono uja gutumika onye tubwatiri yetari yawo ime elirese simi yo monyene nyakitura ko tumanya kaagero jwake kura eliyetari yandi toko ekiombe kia IEBC kia mochiwa sogotaikirania emeroberio yokorikia ba kichikura banyamira senchire bwendrete. Bani viongozi wetu wa kisiasa mkumbuke watakuwa wanatazama runinga, hawako shuleni tena. Kwa hivyo tafadhali tusiwaigize mifano mibaya kwa kutukanana. Abaiga baraibechi kanisa kurwa sorongorwa gusi bamochire banasiasa sogotatwara maskani na kobe kiorokererio ekia. Karibu sana mwancho murigeria wono butukubwara togochakana robotiro kubwati ase amatemo yo mwaka Ronaldo Nchiri no murigyo ya Jen Nyaboke kurwa se kenyoro Kenya Nkongo kegotoke ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigegendrete kubara serenene maiga yabantu batamanyiri ko basambira chinyomba cyabo butukubugo kera rera ase kero bari ngo bonchireria bwabo kero babo sangane getasine ke Wensoko TV niko bono baereire emechande menene yibatigaire igoro ase baroko boria gocha sabantu bonsi bare no moyo bugwancha na basamariamba yakobakonya ilikwera ndobogima bwabo tambe mugambi bwenseme yo Crisantos Musioma niko aenekire gakorekyo na kuganyo botoerru bwene kiwekero butukibwa chakiweri muri okagochikoene ke bari bonsi bane gateka korekyo kube ko bari byara na kwemokeriwe gatambo kerege tindi keri chiko munago tumanyo muri kito Pethuel Machin neria gatatu gaki kurutata kugaki neria gatatu gaki ngoyonga goserete gaki ngono ngori gaki ngakingware goti ngakingwangoti ano ne chunu bamuchaba na gaki no mwichano munene ase kenyoro gia Nyankongo maiga y'abantu batamanyiri ko basambera chinyomba ya matemo ritkuregoro mugoroba ange chinsa isatu ekero baringi asobonchire bwabo unakwerera omanyene chinyomba icho Ronaldo Nchiri Nyangonga narabethigeka ngi miaka wetani 7 lakini kurungicha naraberi ngora iberu sana inde bike paka bana narole yabere karanga bana yabere kawaida chusiga na changa uruchingo ko chionse pi ko nyomba ngauru ebintu byasi byanenge chibunia makara bakairo mutinyo ya motaraera bone kagara ngora tukande parali nongo korero bwasara mborongo korero ororo konya yagera bono ekameke nanya okora ki patrol na bera rugari yake naja na mulika mata na nga kiensere bone yegete igoro kajinga turumbu kajinse ya maya maroba kajanga sio ko mojinga kora ngairana kabutegana ndi kabasambiri ngaturumbuka kaikamata nani ngaliye limo jinga nyora mbiole wani round ya gatatu ngo turumbuka saa 3 na naturumbukete munango igorege itekeiga kanyoro murero nganyoro borabukete bamesete ku nyomba iga munango ligeri byanga maganyoro murero o atire tiriseri ogosoge togoje isikoiga kurengana no murgyoye Jen Nyaboke nigareire nigo babiri bakoibirwa ekera chingaki gwikira bwigoro ekera banyoreto gwakoko kube ase nibo yabe nyinge ya yete agachaga tirimboka saa 3 kamugasa sana moyo kanyanga kamugasa kurpara kamutega tirimboka mate ali batuna reire bakoibon mostly bakoibon Mondays agatirimboka kinga ko bekero monta mabera ali umwe mwakwera kurumata konte yabogeri abantu batokonya gaki basambire nyomba gaki basambire bakolire gaki aki munene haki nigongo sabagaki
ngosaba abasamaria bayagaki basambete bagangurire nyumba pi asitayo tokorare basambete ibintu buna mubiroje matagu ebintu ebyerete basamarire ndabayambaro bachitere bagatokonya ibire sikauna ubyakorete kina byatigarete gaki ngosaba abasamaria maya gaki motokonye gaki tuchagutu na tuchagana na motokana none madrasio kayo kurara bana bane baraira mbeyura Amatiyo nigo yaichanire gekorikyo na gusaba abantu gutekerania kibe bunekyo nonya babwato bombochu njeni bona narigereire nyombe gaboneri eyete narorenga bona kene ngeyatore kurwaiga na endiri yakabere no yango toka gose bombochu mbware nkononde kuja gukore getendo buneke ngirikiya mbuya twalera biyire ngawonye nawo baserio tugosabira na mabera gosonte binga no gosete twakigayana ninjirengia injire bona arorire umwana yasambire nyumba yasambire narorenga na bibwate obokomu n'ibintu byayire taiga na bire ikibasi cyo kumisana ucho koikere binte binando bitware esenga ki yabona bona bokomu babere na bire gasyanko montago que chayo tamo gejete nonya nake to tebia nyaboko minto no mugako yagaki tiga baremereria ni nigo mugambi gwe kinyorokia iteresi Crisantus Mochama ahenekire gekorekyo na kugania matebe no boteru ekero tukibwa cha kiwer modioka report na nyena nagochi OCS Nyanchwa Police Station na atuma ba obisa bae ba process ye scene igo amangana wala sama okwa ya serikali nali gusaba abanyakinyoronga baba batoererwa nonye babwato bokagero gochi asonde bachi koimoki kitambo kira sama okabo batiga mangana ya serikali akorobotuki elinde oyo konyorekana nga nakoleta mangana ya aimukerewe kitambo kirekenene buya mono na nali gusaba nga well wishers bali barabe no gwanchokuya bache bakonye familia ye nonye nindagira nonye nebintu byokuralira because this is unfortunate. Reporteria Ensoko TV kurega Nyankongo ebunge ya kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin. Guska bosio mwancho murigaria ikiombegete netoba chori ne chimbebe aiga Kenya kia IEBC niko kia mochiwa aso gotekerania umurobiri bokori kia baki chikura aso bonge ase chinsemo ao ane mono me county ya Nyamira ka okwa na chinga kia chake bene umurobiri bogo seketaba na nchi kubwata chikura aso bonge niko bono yokori kero kibo governor se county yo mwakili Victor Ogetoswanya ka kumirana na babwata ni sector boda boda county yo iga ensemo ya gesime bunge ya Kitutu Masaba hanyariko bakago tebe serikali ne gwantebe go kwene kyanku bwato kere ebibanda ego chia se bari batara binyora wikira boniga hinde bachikonyora libakari okwerikia ko baba gichikura na tiba siekero isiko nigo bono hatebire county ya Nyamira wikira boniga nigo yari kirie umubaro moke asaba kwerikia ko baba gichikura kura sorongo rwagusi muri Kito Steven Nyariki otomanya senchiro wikira Boda power power boda power power boda power nase geikaro nabana boda boda korwa ase wodi ya Gesimae bunge ya Kitutu Masaba ya Nyamira aso moroberio horawa yokoriya ekiro kyobo gavana Nyamira moske Victor Swanya igaswanya nigeso kiri maisomarore korage byara ekyombe kyobo chone chimbeba iga Kenya asogo chakia umoroberi wokorikia komo abantu nabakichikura ase korende batarikobeka umoroberi yo bwogosoki bande binge herio habakichikura abanyore kwerikia at the national level tindo chingange kora IEBC ego chaka mass registration lakini mbabwati mass production of IDs thank last year IDs kyabana baitu ba register mbarachi nyora paka bon ngaki barachi ko register muna voters na IDs mbabwati whether to komanya buna serikali yeye yerangere yero nkie planet the one and
ekere kieswanya ni gobo igaragira IPC asekeria kweranga chi machine chiri chigotumeka cha biometrics chiri gokora asekorende abobisa ba IPC bakubetererwa gotumeka chisimi cyabo bene dio kurigereria goso omonto nerigetie obwata ekura yerangiro nge planet bona ngana chagaiga onaburi umwana uyu wese biometric goregas tiri gokoragas egento bagutumia n'egisimi cyabo egento is a constitutional exercise ekere national ingaki orakole utumie private funds gokora egento kere national exercise constitutional exercise omane murabul ebinde bikobolitore ebintegere buno muwakili ngobolitore igora kini abantu bamintu abana ngo akora bali verification is okay but inyagitura akole tumanyenga biometric ye equite bono uja gutumika onye tubwati yitari yawo ime elirese simi yo monyene inyagitura akole tumanyaka yagiruji wake kura eliyetari yandi toko goswanya irari bagerio gosegeta abasaye ba Chelsea gwene kingango bwatabare chikura bosio bwo bochori bwa 2027 yonko bakirambia mono asengencho mwanjite ngato chamo na swanya mojango nango swanya ilinde torrenga tua konyire aba Chelsea abasaye baito bali batara irikia waka ekura mokonye abangina abagaka no mutwale tiralero acha korra guse elietari yaye ndire ase ekad ase registry mwanchire nga tokolege ndikiamo elinde abantu baitu batwale chikura baoje gutumia umwako woja wachora ebyongosi byaitu ibori hiria swanyandiri nganyore gusi rego cyakwa matyangi chikura kobomo igera chikobega sengongu hase ubagi bwekeki mwanyegetinges mwabeta ebenkisi county ebe mulisiko ye chi county cheito ekure yaito neje kubarwa onye ekure yaito teichiri onye goja kobe tuante teichiri paka tuburu nga chiri cyari goja guichuriye kabweke nemwirete nani mumaete engakiyeye intwe buna mwanyegetinge paka tobe meseria asomugati bwese ya Kenya ogoja kumesa goza ite toe oyo ito omu yuchito inde kere ekeki yikulachwa onyora ntubwate reasons ntubwate ngenge tokuboria keki inachuya Steve Nyarikemune Ensoko TV gesima kitutuma saba county ya Nyamira. Pemana murikito Steven Nyariki kurwa se county ya Nyamira togosika bose mwancho murigera tukore na se county ya Kisii asabara ibechi kanisa kurwa sorongura gusi baburi abana siasa koba ikioro kereki asaba Kenya abega barku abari bari sika seru seyiga entambe ase chinkwana chiri bagukwana semesangirikano au bagosangane geta seni ke Ensoko TV chinga ke chumo igabwe pasaka nigo baruro kuboria gochi asabara ikwane kyankubwatira na bara somorembe abego ko basaba babu atiri chiko nabego kura maskani gochi ase bigambero bunago tumanyo murikito Edna Mora Ensemo y'abaraibechi kanisa kurwa rugongo rwa Gusii baorokirie obwoba bwabo asali agenderete ime yense ase bagosemia abarai barite chinkwana cyabo ase mesangerekano abaraibe kanisa ya Church of God na Gospel Embassy Chapel basabire abanasiasa gochunchuga manganari bagukwana asabanto. Pia ningeongea kwa viongozi wetu wa kisiasa kwamba watumie msimu huu kuja pamoja kama marafiki, kama watu wa taifa moja. Tuache matusi mengi, tuache magombano, tuache marumbano na tuhakikishe kwamba taifa letu linakwenda mbele. Ekero ky'omuyega bwe Pasaka kura chinsemo au abaraya babechi kanisa nigo bakumeretie abana bali bare isiko aserusa asoko igwa chinkwana cy'abarai kitali na nsoni likalyo koleta amaskani. Na watoto wetu wakiwa nyumbani, viongozi wetu wa kisiasa mkumbuke watakuwa wanatazama runinga, hawako shuleni tena.
Kwa hivyo tafadhali tusiwaigize mifano mibaya kwa kutukanana, kuambiana mambo mabaya. Kwa hivyo ndugu zangu, viongozi wetu wa kisiasa, tuonyeshe watoto wetu njia bora, hata tufanye siasa iwe bora na ipendeze. Let us not make politics to look so dirty, hata kama wakati mwingine inaitwa a dirty game. Ase kanisa ya Nyantaro Murenda James Mugire oburirie abanasiasa gukura eng'usanano eri gati yabo osabira abarai babe omustari obosio asobo igweri bweri chiko monori chiko liebigambero. La kwanza ni jinsi ambavyo tunavyoona kwamba hakuna kuheshimu katiba, na hivyo hata tunapopata kwamba kuna sehemu ama uamuzi wa mahakama haiheshimiwi. Ninataka kuwaomba viongozi wetu wa Kenya waweze kutii mahakama, wakaweze kutii sheria, ili kwamba tukaweze kuwa na nchi ambayo inayoongozwa na sheria. Na tunapozungumzia juu ya sheria, hakuna mtu yoyote aliye juu ya sheria, kutoka juu mpaka chini na kutoka chini mpaka juu. Kama kanisa tunataka tukaulize serikali yetu iwe mstari wa mbele wa kuheshimu uamuzi wa mahakama, hasa mambo ya katiba, jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyotii mpaka msalabani. Kama kanisa ninajua kwamba hili ni jambo ambalo limekuwa ndani ya mioyo ya watu na Kenya mzima, kwamba jinsi ambavyo tunavyoona cheche la maneno katikati ya viongozi wetu ni kwamba huenda tutakuwa na uchaguzi ambayo ni uchaguzi ulio wa amani. Lakini tunataka kusema kwamba kupitia kwa kufufuka kwa Yesu Kristo mwaka huu wa 2026 mambo yakabadilike jinsi ambavyo viongozi wetu wa nchi wanavyotembea. Wale ambao ni viongozi wa kisiasa wakabadilishe jinsi ambavyo wanavyofanya mambo yao. Kuripoteria ETV ya Nsoko Erieta Nedinamura. Loskabasio mancho muregera chinga kyo murebwense yariganete gochiko kora itario ya imeyorogongo rwa gusi erigo cha kugendereria na gochakia magendero ao bono nigo Nyanusi Mwenga uyoro mwanasiasa kurwa sorongo rwa gusi hasabira bagusi bonsi kwebeka angere ko mwarigania muraibwense asenchira bena bwa sate bira bono etaro yo muraibwense gocha sorongo rwa gusi asentundeiga nigo erabengia ikiagera ni garengete gocha gotara chinyomba chonsi chomogusi na komwene keria magendero nigo boigo ha mwakire mbuya mono muraibwense aso gocha kyoboga chwe University ya Nyamira ekianaka tabire ngo kira chiko igore county yo ande mono ase enchira ya masomo. Nyanusi Mwenga omumenyi ogosongo nando monjori nando mwanasiasa tarehe 12 asa matukana kubwatia president yenze netokega gusi egotoko mwarigani achega gusi ekiagera tanya kobogocha gusi asinjira ya masikani igagocho etirigwo pembeni chinga chichigana charoka ne president yenze kakoetigwa mana abantu bagusi kagotarira kere nyumba chinyumba chiri chitanya chitaleru including abantu banyali bali masaba ama nabantu babu basi constituency nole mu machogo mbora bune taleru nole ngitutu chache south ne taleru asengenje president bwati mpaka nekolera abantu baito chigasi bune takire toko mwakira mbuya mono asoko chake project ya Nyamira University etabwate budget lakini akatumeka chibasa chiri chiko rokunga state house money and yoni hatama emergency funds chikachaka Nyamira University ekwaga chubaka abantu bo pinzani bakumeti nganga yibone serikali ko rusi chibasa chikwaga Nyamira University and nje alengese as finance bill president nora chi project kwa promise ya abagusi batwaro kwegena no kosemelio konego chasole echiro ya Nyambera kwatabete ngana rosiku ya bangena yechianga tigeikerane taraja 2 tigeikerane Kisi stadium abasigali mbaja bakanyambe bakaligereri na suneka ya strip ebinte byonse bibunogoja make sure nga byekeranire abagusi batwaro semeli kera nturara project yende asemia kejega yonse byalire etato bono enebone kuchipaya asa ndo biribinde kwa agachete bie chi constituency ketebuna kitutu na chacha no South Mogirango ne chi constituency kindo kabeka chipara chi program echiga chikolekanete cha housing nyali bali masaba mana machoga chacha please confirm nga housing inko genderere gusi elinda abagusina barabu benchoi ebango yabo bakonajwa totwale housing project
abagusi twagukaribisira gusi injo kabisa abantu mbale tayale abagusi bonsi pi yonko baindi baitiri tukuli president kutoka anemone karara cha team yetu ya Shabana umupira abagusi motoke stadium ya gusi mwensi pi molisi bwe president yetu kiara ntobwa president yende nerabwe katobwate paka ka 2027 abakenya bamanya kolengera linjire ne bararengera lakini kibara sinyukolengera stiri twakoire chinguru ogendera paka 2030. Mwakilishi wa Basubati kurwase kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Bomanyi nigori tukoria lero akorere umwiga gugosanga nabagotu na boigo ebyombe au ase wadi ya Magombe bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira. Jerusha nigo bona ira libagerio na gusaba abantu bonsi be kaunti ya Nyamira hekero kyo bachori wobonne bumwaka ogocha abanyana ko babako mwa amagoro herinde na kurire emeraburi yae ayenekire na kumusira seganga yayo koriye kero kyo governor. Komento nayo Jerusha nigo bona kwaniri gore getange kiererie kebwente gwita senseme yo asade bire bono nigo kera chekolenta mo onchuria sobo onchuria bamenye benseme yo. 2027 inurigere ngere mutwara koreire ebito bide byose ndekando origere byo monto peke ya kama mimi nimetirata hapa kama mama yenu mama kau na ende mwana na koreire ngoko bagireira wote kwanja tumuvutia nyole kirongo kyo ngala na bwana mira I want to assure you ndio mtakuja kuchua women can work and they can work better. I am ready to represent you in another level. I want you to pray for me. And I want you to look at me as your mama count, no man no more boletera. Bona no nyeni nse kuraita, na bokonya abantu banyanze tembanyanze. Bona ndi moja komanda asindoa. Ibaba abantu bamito akina basorori. Ibaba na hata nyomba mito. Hapa ni kwetu. Na hadi taiti kwa nene nkoro ya ino. Tati wane kana kwa nene kusi. Ukitaka kuongea na watu wenu kabisa mpaka bakoigwe ukukwa na nkoro. Gaki timontika. Na asabi ni limonsa vere tosuke na inwe na mimi siku moja. Tona kusentola ngana ngani kota seitoga. Ege tanga kerikere ni mna kwa na kera lituko. Kerikera tuko ngabatoa. Lakini kwa ngatoja kwa kelele ninga alisimwata akataka kukebe kamole tango torore kebeke gazette notice tosaleke lakini asati na tuage kwa ile mtagana nchi na nani kwa ngana ya ndani ba kuliri notice kwa kwa mazi baka bantu bakunyuma mukungu wo totali elinde bintu biripe kwa Oskabo sio mwancho murigerie kiama gya Kenya Social Congress KSC gikoragwa n'umunyakero gobo Samuel Kengere nigo bono nabo igomugachi bwe kiama kyo Nelson Onduko yobo igoro mutendri bwe factory ya Kebirigo nigo tukoria rero igoro chia bisi che kiama kyo asoro sagia rwe county ya Nyamira ensemo ya Konate ase umuche onyamira bagukwanekere kyo nigo bona baumerana negati ya bari barachi koriye birogo au wetera se kiama kya sebate abire nigo bono kirachi kwanekia komokonya na kumosira omumenye bwe county ya Nyamira. Magombo itokee Sani na barabara ya kutoka Mutemo Mwamu itokee Manga. Rais atakuja hapa next week. Na nimesikia fununu kwamba contractors wamekataa kuchukua hiyo kazi kwa sababu ya kutolipwa. Wanaogopa hawatalipwa. Kama wanaogopa hawatalipwa, labda kwa sababu matenga yanatoka pande hii. Sisi kama watu wa Nyamira na Kisii ni haki yetu kupewa barabara. Tunatoa usuru kama wengine. Kwa hivyo rais akija hapa next week ahakikishie sisi kwamba contractors akikuja kwa site kwa hizo barabara mbili nimesema hawe atuhakikishie iko pesa ya kumlipa na kuja na mashini za kutosha, sio ile mashini ya kuja ya kufunika sisi macho. Hiyo ndio tunataka kusema na sisi hatuogopi. Kitu ya mwisho iko ofisadi ya mafuta Juzi PS wawili na executive moja wameresign wakiwa chela. Sasa sisi tunauliza, una resign ukiwa chela, uliletewa barua ukaandika ya kuresign? Na tunasema hivi, jana rais wa Kenya hii
akiwa Narok kwa kanisa ya Mungu. Alisema ate ufisadi atautengeneza, na akasema maneno ya mafuta atang'ang'ana naye. Nataka niseme hivi, yeye afanye na atende. Afanye nini? Atende. Asiweke watu yao kando, baadaye warudi kwa mlango ya nyuma. Na sasa ametufuja macho. Na tutaomba kama Wakenya wakiongezea ushuru ya mafuta kwa sababu ya hawa, nafikiria itakuwa sawa, na sisi kama chama hatutakubali, tuta explore other legal avenues. Na tunaomba Minister Wandai, mwishi amepatikana kwako. Minister Wandai, mwishi wa mafuta ya Wakenya amepatikana kwako. Hata wewe kaa kando uchunguzwe. Hatuwezi kuchunguza PS peke yake na wewe uko hapo. Hata wewe kaa kando, maneno yakichunguzwa, kama uko sawa ndio sawa. Tuseme mtu mwingine anampiga barua citizen na wewe unakaa hapo na mwishi ametoka kwa ofisi yako. Hiyo tunasema na tuogopi kusema. Wandai should step aside kwa sababu uwishi umpatikana kwake. Rais amekubali designation ya PS. It should also force the minister to step aside to enable maneno ya hiyo uchunguzi ufanyike ikiwa hakuna mtu anatetea mwingine. Mwancho murigaria narayo kurwa semesa ya maiya kurwa nsoko chinsa isata sobot koboiga nugo saba kwaninga gwesemire na kwemanya ari aenekiwe kogendrete gochengera ritukiriga rie Jumatatu na boigo kwenekia gwikia omwerio umwiga o Easter hoyo ogendreire ukogandro twaro botukobya no wego kinemero biri agendrira sembe oneri agendrete yensoko TV ritukoria ankyo no chikomerana nere Frida Kiruva semese maiya kurwa nsoko ensa emo na wego chinsa isato ikachinga kecho nyasaye kawancha seribagari abambo atasekuru studio ya Kabere Brana Chaka Felistas Kabendi na wego Barnabas Sondari chiankuru kwa Clinton Ndigi.